utheleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite. Covid-19 batho ba sa šome go sena yo a šomago mamuta Covid-19 she e rola dibeke e ya sepela gomme le na le sallela 350 le be le nagana gore mmušo o no tšea tšhelete o fe batho ba dutše Bana ba go ba tsere tse dingwe tse ke ena la go ile ntate Mashamete na ba ba mere go ntate ke tsebe ke tswana lo ke ka mona tsona tsa tswana ntate Mashamete la bana ba ditso ba itagele ba dilo ke di tshitho ke ya go bo di kupule ka mona ba tsona la bana ba ditso ba itagele ntate Mashamete ya go mputse ka mthakase ya 350 ke ha go re ka se ishane felo mputse ka mthakase bona na gore dilo di loko go tsantse go diregeng ntate Mashamete ya go ne ba mo shaka tse ntate Mashamete go fa tsone go re go ena ba ka ba utima ka hlano ka le tšatšing hape ke tsena ya tsenya ka mogala mala fa ntate Mashamete go o ba no tima ga tsenyana le go ba utima ga ke ba re go ditse gore o utima ka na kwa go lo gore o utima ka tele kwa ka na kwa go lo gore wa re a tsima gore a wa ka na kwa go lo gore mo shaka tse wa tima o tla go ka na kwa go lo gore mara go utima ka le gore ka tsare go o tsibela na ka kwa go wa tima ka tele no wa tima ga wa ba re go go la ntate Mashamete ba di ke di ka mogala ga mala fa ka mogala ga di ke di ka ga ya go tsula na ntate Mashamete go lokile pukulumelo go kwela monna ga shura le bo ba boletsana le wena utheleditše Tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.